Змейки станицы ШДФдай аж юбилей фадал республика бюджета и рахайкан зашты 2 миллион шому. Уйты хайфи кушын котта хисавады ымбырды финансты министр Фацак Хадивак Оксана Карова. Мин фара шады ыртынышты мажы сагат ирышлыны фажынт станица Урухская жахка фаштыдыра яифтой Змейкайл. Уадмин фара шады дуадаша мажы станица сарди ыртамины ама сыпар шады сараджым. Мин фара шады сыпордыккага мажы декабрь станица рашсыт Кавказ бақаққанын штыртух. Раждар Змейкай қауыд бынтон азалагуаварым. Уыңты асауандардауыд. Палазуаттар адам сардыштым. Автомай Змейка штырай штырдар котта. Қауық иштартын хашнамгашка станица ажа яжма хуждарырдам ивым. Қауы сарчыта бынатон администрации юма яга ярхайын самай Змейка раждагдар тұқшын уа. Амасынын тұшы, ныртыққаны маду сардар хайт хуждаркам сауы усы қаутай ивыл. Арвалаж ярайрыштын амал кынынс алығы жумазылтты. Змейка ешады авдай ажы буна савзан октябрым, сәттейім кынынс баштоной. Расажнанук администрации шарглавек жахта қамаш кенам тингреш удаив берек бун шарштам шармагунд план бира мазалтай смришаг мазалта шивелеттендер ирхавшан каштата спортивон савардар мазалта бира планы мидек штема байгум кенам қамак устаян я бюст мене администрации раж қама байгум кенам фитсак сарчата чиудеште Змейке станицае удун таудеште қажак Тамбовтай кеседе чирсе умине верта чирсе дюдон, ама удунандар обелиск шеверам макавенс. Кежагане гавудун юлдар хсая мазалтиме фараштиме баштышты. Отса куттакта фала надминистрации жардег ярхайнс манверне отса мазалта план шахашкеннак ухкай бафтсаних юлдар уй